Bismillahirrahmanirrahim. Pêkanîna ihtiyacên kesan. Gelî Müslümanan, em însan bi bedena xwe çi qas qewî û betil bin, em çi qas senatkar û zana bin, em çi qas maldar û xwedîmeqam bin jî, dîsa em nikarin li vê dunyayê bi tenê xwe hemû ihtiyacên xwe pêk bînin. Em pirî caran di hember meşeqet û zehmetiyên dunyewî de, di hember musîbet û afatên semawî de, carna jî di hember xeder û zordestiya hinek kesan de zeîf û destgirêdayî dimînin. Muhtacê alîkarî û desteka kesên dîtir dibin. Xuda dibêje وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا Suret-i Nisa ayet 28. Mirov gelek zeîf û kêmqewet hatiye xelq kirin. Belê, rasta mirov mexlûqek zeîf e. Lewra eger bi fermana Xuda kermêşek musalletî ser mirov bibe, nikarê xwe jê xilas bike. Çawa got qiseta Nemrûdê xeddar meşhûr e. Kermêşek bûye sebebê helaka wî. Îdî lazim e em baş bizanin, em mirov her dem zeîf û muhtacin. Dema yek alîkariya me bike, me ji tengasîkî xelas bike, em çi qas pê şad û kêfxweş dibin, dema em jî di tengasîkê de alîkariya kesên hewce bikin, awanan jî ew qas şad û memnûn dibin û Xuda ji me razî dibe. Dema em yekî di tengasîkî de bibînin got hewceyî alîkariyê ye û em jî karibin alîkariya wî bikin, wê demê li ser me ferz e em destê xwe dirêjî wî bikin. Xuda dibêje di qencî û îtaeta Xuda de alîkariya hev bikin, lê di karên gunih û zulm û teadayiyan de alîkariya hev nekin û ji Xuda bitirsin. Lewra kesê alîkariya gunihan û zulm û teadayiyan bike, ew jî şirîkê wî gunihî ye. Pêxemberê Xuda jî dibêje Müslüman birayê Müslüman e. Ew li birayê xwe zulm û teadayê nake û wî teslîmî zulmê jî nake. Çi kesê derd û belakî ji ser Müslümanek rake, wê Xuda jî roya qîyametê wî ji derd û belakî xilas bike. Çi kesê birakî xwe yî Müslüman ji tengasîkî derxîne, wê Xuda hem li vê cîhanê hem li axîretê wî ji tengasiyan derxîne asaniyê. Çi kesê eyb û qusûrek birayê xwe veşêre, wê Xuda jî roya qîyametê eyb û qusûrên wî veşêre, yanî wê bibexşêne. Dema mirov ji bo birayê xwe yî Müslüman alîkar be, wê Xuda jî hey alîkarê wî be. Gelî birayan, niha em vegerin ji xwe bipirsin. Gelî birayan, niha em vegerin ji xwe pirs bikin, gelo me çend car birakî xwe yî Müslüman ji tengasîkî xilas kiriya? Gelo me çend car uzr û qebahetek birakî xwe yî Müslüman belav nekiriya, di dilê xwe de girtiya? Gelî birayan, muhîm ne guhdêrkirina van şîretên pêxemberê Xuda ye, muhîm bicîanîna wan e. Hezretî Pêxember rokê di civata sahabiyan de ji wan re sohbet dike. Qisetek aha ji wan re neqil dike û dibêje, ji komelên beriya we mirovek mir û Xuda hîsabê wî dît. Mêze kir bi xeyrê ji baweriyê tu emelek wî qenc nîne. Lê ew di jiyana xwe de mirovek gelek maldar bû, digel însanan tîcaret dikir û mal bi deyn dida mirov. Paşî ji xizmetkarên xwe re digot
ديني ما جكسين حوجة نخوازن جوان را عفو بكن دما حسابي وي خداجي جملياكتان را قود دما حسابي وي خداجي جملياكتان را قود ام جوي لا يخترن قو ام وي عفو بكن ايدي خداجي بسبب وي جوان مرديا وي عفو كر وبو جنتي قالي براين عزيز دما امكان و فرصت دست مدى هبن لازم ام قدر وان بزانن و صرف نفسا خوا نفكرن هم لازم ام باش بزانن چه نعمتين گو خدا دابن ما جبو امتحانن ما پی دجربينه جمعنا آيت و حديثين در باسوي هات زانين چه دما مسلمانك براي ما بهاواكي حوجه بي و امكان مجي هبن ام د آليكاريا ويدا نب كيفا خوانا لسر ما فرضا ام دست خود ريج بكن آليكاريا وي بكن كتاب من فقهيجي حمو وصاد بيشن ايدي فرضا لسر كسي زانا بزانين اخوا كسي مالدار بمال خوا كسي صنعتكار بصنعت خوا كسي خودي قلم بقلم اخوا آليكاريا كسين حوجه و بلنغاز بكن ناخوا ويد حضور خدا دا حساب بدن حضرت رسول الله دبيجي إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه براستي دما مرو ببينن كسك ليكي ديتر ظلم و ظرباتي دكي و آواناجي بدستين اوي ظالمي نگرن نبن مانعين الظلماوي و آليكاريا كسي بندست و مظلوم نكن دبگو جنز دا خدا عذابك جبال خوا بوان حمويان دا داخينه حمويان جزابكي هم دبيجي أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته فمن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة يعني دما مروبك نكار بي درد خوا بگهي جني مقامك يان بگهي جني مزن دولتي هون جير ببن واسطة چه کسی درد و احتیاجيا مروب بلنگاز بگهي جني سلطان و خدا روجا قيامته لنگنوي لسر پراسرات مضبوط بكي و بآساني جي درباس بي قال براين عزيز يك جبك آنينا احتياجين كسان أبا دما دناب دو آليان دا شر و پفچون و نيارتي پیدا ببه لازم مروب نهيلن نباشي زيده ببه وان لهب بينن خداد بيجا وأصلحوا ذات بينكم سورة أنفال نباشين دناب خدا چه بكن نهيلن برا زيده نبن همد بيجي فأصلحوا بين أخويكم سورة حجرات آيات 10 دما دناب دو برايان دا يان دو عشيران دا يان دو كوملين وين مسلمان دا نيارتي كي پيدا بو همان وين نيارتي برطرف بكن جبو لهب آنينا دو آليان پیغمبر خدا گوتيا بدارو جي جائز ديرايا گوت جبو لهب آنينا دو آليان پیغمبر خدا گوتنا بدارو جي جائز ديرايا دبيجا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس دما مروبك جبو لهب آنينا دو آليان دارو بكي او لبال خدا نداروا بلكي مرو پی خدان خیر دبي سعد شیرازی دبيجي دروا گو مصلحت پی چه بي گلک چیتر جوی راستیا گو آگره فتنه وخيني حديثك جي دبيجي ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به چه کسی حال خوش گو زکی خوا تیر بکی رازه و او بخوا هایدار بی گو جیرانی وی برچیا اوی براستی بمن باور نکریا گلی براین عزیز
برا ام تجار جبیر نکن دبگو روكي ام جي تيكبن جهه كسين بلنغاز و محتاج و حوجه كسين دي ترببن ايدي لازم ام جارنا بفكرن و بوان رشونا خوا بگهرينن و ويدمي امي بزانن آليكاريا كسين حوجه و بلنغاز چقاس كارك مهمه. خدا تو رحمت خي دل ما دا ام جي لگور راستی کسین حوجه و پریشان ورن و دست آلیکاری درجیوان بکن. خدا تو رحمت خي دل ما دا امجي لكو راستی کسین حوجه و پریشان ورن دست آلیکاری درجیوان بکن. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام.